wakora cyose ntiyakagira umuntu uzakugwanya wese azafe saa sita. Wari wabikora we? Wari wateka inkoko yose ukayarurira umushitsi? Usibye wabikoze n'inyasinzira wabasinzira yanaruriye inkoko yose ampeza n'amata y'umwirire, ariko mata man onayo uko kati kamwendo wako yafa kuwa waku wakila haombaye neema ya hata kokana wakuwa kwaku kila aombaye neema ya kokana tiana. Uyu mugoroba ni wowe uremye Imana. Biravuga mu mafiya ni Musi wasuraga bere. Uyu mwanya watwemereye twese turaha ababajeyi abakozi b'Imana batandukanye, abahungu n'abakobwa n'abana bacu. Muririmbye yaririmbye ngo naona pendo kubwa mno latoka kwa Mwokozi wangu, ni tele kama maji mengi yatembeayo bahari. Yarabivuze ngo ubwiru bw'Imana burakomeye, Imana kwerekanwa ko ari umuntu ikamamazwa mu isi. Yakoze umushinga wo kuza gushaka icyari cyarazimiye, nari kure n'amasezerano, ariko ngo twegeza hafi. Yaravuze ngo siku moja mavuno yataisha kabisa na baada ya hayo ukomo. Aravuga ngo jua litazimika siku hiyo na utasikia injili. Mw'izina rya Yesu ubwiza bwawe buraha. Twongera kukubwira ngo ubumanure warabuzanye, kandi niyo wa mbere utarabusubiranye. Waravuze ngo bazashakana umwete ngo niyo bazambone. None aba badamu korabona nta mwete bafite, aba bagabo urabona ndaho bafite, aba bahungu n'abakobwa nduhaye ubabona, abana nabo se ukundi wawirebera mu ijuru. Twese hano ndaho wagiye mu kabari, ndano wagiye kuri saga, dore twaje mu gitaramo, niho tugukenereye. Yaja siku ambayo wateule watafurahi, haleluya. Siku hiyo matatizo nazo shida zitakoma, haleluya. Ubwo tubanye ko twashe utugirire neza. Ijambo ritwaza ubwenge, ijambo rikizindwa, ijambo rikingura amarembo. Eleside vomesi silaba ekokika sika pertasio de visa. Tugukomeye amashiko kuri igisubizo. Amen. Sikuku aliponi, sikuku aliponi kwa Yesu, na kwa neema na upendo akaondoa dhambi zangu. Sikuku
ndaza kanisa ya Kalume hamwe n'inzego z'itorero zose n'abakristo mwese gutumira ijuru na Matayo mwagize neza. Ubundi abagukunda si urusaku, abagukunda n'abagutekereza neza. Hari ibintu bitatu bikomeye ku buzima. Nubona umuntu arabigukoreye, nurenga hirya uzatanga ituro, cyangwa nuhura n'umuntu umubwire ngo ngwine mbe ngugusorore umwe fanti konje. Icyambere n'umuntu kukubwira ngo ndagushigikiye. Isi abaturage bose batuye isi bashigikiwe n'Imana, kuko itaza kudushigikira tuba waravutse, ariko kuburiho niyo yonyine yagushigikiye. Ababishemera ni mugire muke, kandi yagushigikiye ntaho utosha, yagushigikiye ntaho itogukura. Babuloni yigeze gukora akajagare yitrompa mu mutwe, baravuga ngo bagiye kwishirira umuhungu witwa Daniel wataramiye Imana, ngo barangiza babwira umwami Dariyo, baramubwira ngo uyu mutipe tumanure mu rwobo. Yigushigikiye ntahito gukura. Ndamukiriza mwene wanyu umubwire ngo Imana iguheze ugushigikira. Sikuku haiponi okoa Yesu. Musamura mvuga icyakabiri, navuga ngo haleluya. Icyakabiri ni umuntu ugutega amatwi akakumviriza. Nubona guhaye iyo fasi, nimufite amafaranga muzayasangire, kuko ntabwo ari umuntu gusa wapfa kugutega amatwi, kuko turayagira twese, ariko siko bazaba gutega bose amatwi. Ariko umve fasi, nuko batoya gutega none amatwi, ariko ejo bazayagutega kubwira amakuru agezweho, kandi yabaye utarabaho naje tarabaho. Nimuzamura ibiganza. Haleluya. Umugabo witwa Joseph ngo bamutaye mu rwobo, baramugurisha. Sindavuga topic, ndacyari mu biyakira. Ngo barangize umutipa aja mu isoko, kandi nta hantu wagoye kisoko y'abantu. Wabona isoko y'imiceri, ukabona n'isoko y'ibihaza, ukabona n'isoko y'ibintu bijanye n'indagara, ariko isoko y'umuntu man uzaturinda isoko y'abantu. Ngo arangize tibamutega amatwi, ariko ejo nimuzamura ibiganza. Ubwo batera gutega amatwi tekeka tuza, wowe gusa iyunge n'Imana nizitega abantu amatwi. Habe n'ibimuga izi batega amatwi, habe n'abadafite amashuri batega amatwi. Ndanezerewe Matayo. Nimuzamura ibiganza. Sikuku haiponi okoa Yesu. Barangiza umunsi umwe baravuga ngo mu gihugu cyose umwami yarose ibintu, ariko yabuze umuheza igisubizo. Uwo munsi ngo agatipe kamwe kari karamwibagiwe, karavuga ngo mulegerezani panamtu hari umuntu sha harira mu bulako hari mu mundu. Uyu mugoroba nimugere mutya, kandi ukungiza ariko mugira Imana iguheza umuntu gutunga urutoki rwiza. Amen. Amen. Kandi kwa ubushibuhukiri hano nugera hariya hirya bite, ariko muri rurasa no kurukima yame murahangaha. Nimuzamura ibiganza. Haleluya. Uwo munsi ngo bamutega amatwi, ngo aravuga ati nta yandi makuru mfite, ziriya nka zirindwi wabonye zibyibushye. Tafsiri ni ureba umuntu ushobora kumenya ibijanye na management, economy ayimenye neza, ariko muri pasi
tibamuteza amatwi. Ndaguhumurisha nimba utarabona bagutega amatwi anshu bazayatega amatwi baruwe bica munda mukirizo umubwire ngo tuza mu mutima wawe umunsi umwe harabaza gutega amatwi. Katange haleluya ni mwese mariki sema haleluya. Igitabo ayi salama tanda Disi kalabanda la kata saba chitangiriro ibice 39 n'umurongo wa 20 ukamuhomboka. Bibiri rambwira ngo Uwiteka atanga itangazo aravuga ngo Jose ndi kumwe nawe. Namba 2 zakugirira neza. Namba 3 nguhaye igikundiro. 4 nguhaye orientation ahantu uje kubona igisubizo. Direction urakoze nimugera mutya uyu mugoroba nimba utari ufite ahantu ijambo rigiye kwihagura. Amen. Amen. Shimiye abashumba bara kuri ubu bumwe mufite ino hakuno yanda hango no hakurya muri abantu bese barundi kazi bakongomani kazi nimwiha amashi muri abantu beza kuko munamarare ndasari mushimira angasa Mungu panga mambo na uongee kadiri na linganganga sika kota visa manu dufashe tubanze dukomeze ijambo. Munamarare dushimire igihugu cyacu cy'u Burundi wari muzego zo hasi kugera hejuru kuko niyo batwemere bakaduheza uyu mutekano tugaterana. Nimba ufite amaboko komera Imana amashi ku gihugu cyacu cy'u Burundi. Diyahamagaye abakomeye ugikomeza Abo yahamagaye ugikomeza Abo yahamagaye ugikomeza ugikomeza Abo yahamagaye ugikomeza ugikomeza Abo yahamagaye ugikomeza Abo yahamagaye diyahamagaye Imuzamuri bikaza haleluya angalala salale Patarosina. twakira badukurikiranye dukome mu mashina abo tubakira uko hari abantu hanga bagaze basenga ngo ariko ngo nzabona Matayo NDAMAHIZE ryare muhoza zamubona ryare dore nguyu umugabo w'ijuru uzico navumbuye kiri mubaye burayi ngo nimugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro none uwo kwezwa kuko utashishwe atazabona umwami Imana. None se tarababwira topic ndamukirizo mwicaranye umubwira ngo gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro ugikomeza Abo yahamagaye ugikomeza Abo yahamagaye topic y'iki gitane iri muri Zaburi 103 n'umurongo wa mbere ukamuhomboka ukagera kuwa 2 haravuga ngo mutima wanje himbaza Uwiteka mwabini mu mwese mwe muhimbaza izina rye mutima wanje tukibagirwe ibyiza uhoraho yakugiriye uko ndayisomye ndayirangije. Uyu mugoroba tugiye gusezerana nawe ku bantu bahimbaje Imana basuwe n'ijuru. Basuwe niki? Some bacamaza. Ibice 6 umurongo wa 11 n'uwa 12. Hanyuma uri busome arahita simba some 18 n'19 arekeraho. Umuntu uzakwandika yandike urwandiko rwa Paulo yandikiye abi Efeso ibice 5 umurongo wa mbere n'uwa 2.
abacamanza igice cya 6 umurongo wa 11 ukamuhomboka kuwa 12. abacamanza ibice 6 umurongo wa 11 duhomboke. Tugera ku murongo Mambo sukuma aya salaba dusome mu izina rya Yesu. Amina. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera sukuma cyari muri Ofra kwa Yoasi w'Umwabizeyeri. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvuri bengeramo vino ngo azihishe abamidiyani. sukuma 12. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe kangula mambo wa munyambaraga we. Number 1 ugira n'ubutwari. Number 2 18. sukuma Gideyoni arongera aravuga ati ndakwinginze ntuve aha kugeza aho ndi bugarukire. Nakuyinginga utayoke hano kwisecyanya nyenge Gideyoni uhisa nyine uko kuntu kugira ngo aze kuza ngagaruka kugeza ngarutse. sukuma shuka ndi bugarukire kuzaniye ituro karishira imbere yawe. Marayika aramusubiza ati ndaguma aha kugeza aho uri bugarukire. Amen. impamvu atarahaguma ntacyo wayishuriwe. Icara Mana shimwe. Okay. Twavuze ibintu byinshi mu cyatumye umenya guhimbaza Imana no kwira. Tuvuga amagambo menshi kuri Dawudi, ariko ndagira ngo mvuga ya kugira ngo bene data batari bahari nabo bayatahana. Turabangwa ikintu cya mbere Dawudi nuko yamenye gutahura ubunini bw'Imana. Alijua grandeur ya Mungu. Mubisakunanira ntukananirwa gutahura ubunini bw'Imana. Tuvuga icya kabiri nuko umenya igihe cyawe. Habari za Daudi akajua muda. Takindu kigoye cyagoye isi kubera umuntu kutamenya igihe cye karasha kwinjira mu bitamureba. Icya gatatu ni ugutunga ijambo ry'Imana. Icya kane ni ukudata ibikoresho. Twinjire mu bacamanza. Ni muzamura ibiganza. Omera Imana amashimisha. Konsekansi y'abacamanza simbi, ariko ikindi gice yasangwa n'ibintu bine bikomoka kuri Yosuwa mu burangare bwe. Nubana n'intwari ntukarangare, nubana n'umunyabwenge ntukarangare, nubana n'umuntu w'umucuruzi ukomeye ntukarangare. Ndasenze muri aya materaniro no muri ukukuramya no guhimbaza ntugatunge kurangara. Abantu mwese babishaye muri aha mufite abana baba babiri baba nabuzukuru nabuzukuruza timutunge kurangara, kuko kurangara ni indwara irusha sida ikarusha na kanseri. Iyo umuntu arangaye abasimu basaba mwinjirana akazagona no kumanywa. Erera ya mbere Yosuwa yapfuye amaze gukora imirimo yasiga umusimbura. Nayo probleme dufite mu Afrika, umuntu agatangira kampuni yarangiza kampuni kamibi yiwe gusa, amasinyatire nayiwe gusa, umugore ndaza makuru, abana ndi baza makuru, yarangiza kamashorera nta muntu n'umuza makuru. Imodoka ya mugonga yazagara kuri banke zikaba imanza ndende. Kuko ndimo mubwiriza abanyamujyi b'abanyabwenge nabamaze gufungura za account abisho ngibyo babyumvise. Irya kabiri Yosuwa yakoze ngo yishiza abagebeyoni
mayeli mayeli, bucanja bucanja, bukorofi bukorofi, tukamusezere. Abagabiyoni baramubwira ngo twebwe tuvuye kure, kandi ikimenyetso cya mbere dore ibirato byacu birimo ibiraka, namba 2 n'aya mapataro yacu ndwabana kuko afite ibiraka, namba 3 dore n'imitsima twashumje uruhumbu rurahuzuye. Igiswahili bavuga ngo magari yao yakaja koga. Biblia inambwira ngo Yoshua hakuona mbali na hakuchunguza kanuni na masemi ya Wagebeyoni, ngo arabinjiza ngo bagere hano ku gatuti, uri umugabo nagukunze, nukuvuga ngo mu butumire muzantumira keka wenda uwo munsi muzahamagara impandika mivuga tukaje mu ijuru. Saharandi bazakwakira ukabura intro, ukabura na development, ukabura na conclusion. None ukazuva ngo iyo barangiza igiterane vuba nanone uhita witaye. Ariko hano kwijima nuko nyine mfite urugo n'amakanisa nyoboye umuntu yo hatinda. Mumumanye mumwiyeke uyo shetani yakaenda Adamu na Eva shadireka nabuna kitula besha akuteranya yemere takona nagukundi iki. Iyo umuntu ari umuyobozi agira amasi 12, ugomba kumenya ni bande bisha doi, ugomba kumenya bicara gute 3 bakurikirana gute 4 niki bataha, ugakora suivi kwaje kubasura ukareba nimba baza bakurikira ijambo rivuga. Nimba bavuze ngo ijambo dukore Biblia ikavuga ngo udakora ntari, nimba baza birirwa mu rugo ukabakora seminari uko watanze hano iwacu nuko okay kirikuba ngubwira wumva tavunika. Yoshua ararangara muri pasi ya Yoshua, mwibuke mu gitabo cya Yoshua igice cya mbere n'umurongo wa mbere, Imana yamutangarije itangazo iramubwira ngo uko nabanye na Mose. Ayiwa data we niko sabana nawe. Noneho Mose aramutegura ariko Yoshua ndategura. Mose arategura Yoshua ndiyategura. Abagebeyoni kwa Mose ndibinjiye ariko kuri gice Yoshua bari kubasi tiwinjisha Abagebeyoni ngo biriyo ni ibyabo ngo igisirimba ni yawe ni cyacu jewe nakoye kubera igisirimba. Abana banje bose bazababona ababohereza amafaranga tukishura amashuri kubera igisirimba. Wewe nubivamo Matayo ni ijuru na Matayo ntituzabivamo. Ngo igihe cy'ikorari cyacu cyararangiye ngo gute igihe cy'ikorari cyararangiye kitari kuri kw'Imana ngo cyararangiye ngo biriya n'ibyabana we Abagebeyoni barakwishiranye ayo masamu ufite goronzoka. Muziki nyamurenge cyo kugoronzoka no kugaruka no gukimirana munda mukirize umubwire ngo irinda Abagebeyoni goronzoka uje mu gitara. Nimusamuri bigaza nimukomere Imana amashimeshi. Amen. Lukundo lo mwami Yesu we atumati narimba kumbuye Moses we tireke reko utakulure bindu burindi. Nimusamuri bigaza yawe Imana irashe n'ukuri kw'Imana nimuvuga ngo haleluya. Ikosa rya gatatu rya Yoshua ngo yibagirwa kare munda mukirisi umubwire ngo isi izakwibagirwa ariko Imana ya Isiraheli ntabwo izakwibagirwa. Birisara muramukanyije ariko irakize ngubwire yuweni yakwibagirwa pamu ikatwibagirwa
ndetse n'ubundi bariya batipe ngo bagabanyije nibashaka bagabanye ntibaratema umugozi na etikota y'ibisubizo by'ijuru. Reka nkubwire ukisema ndio nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio nani awezaye kupinga? Haleluya. Nimuvuga ngo haleluya. Tukuza. Ijambo rya mbere ngo yo matana umutima wiwe wo matana n'Imana isiza kwibagira ariko umutima wiwe uzomatane niki n'Imana. Jewe nikoreye amaveri y'umu 85 nyakura mu gweba nyageza mu isoko ya gatatu ko mu bitego sinagurisha ni veri. Ukisema ndio nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio nani awezaye kupinga? Haleluya. Niki cyatumye mvuga ngo sinagurisha ni veri ko nabona niko kubitano abantu akaba ari bo wasanga baba igitangaza cyabaye ukuyi iki ni cyuma cyagikuru uturwara twose mu mubiri. Iyo dukubise gutya hari umuntu uba ufite probleme y'igituza wakubita gutya umuriro ukamumakamo indwara igasohoka. Sema ndio nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio nani awezaye kupinga? Hakuna. Namukirizo wa mwicaranye mubwire ngo kigezwaho nuko matana n'Imana. Isi nubwo isatwibagirwa bibisana kosaka biringalisa nakosisi ayangalasi kandi ndi yarafite nationalite y'abanyisirayeli ariko ngo yamabanza yo matana n'Imana. Number 2 bakora igikorwa gikomeye ngo amenye icyo Imana yavuze kuri Isirayeli. Yamavuga ngo yaba batipe bo Mungu akaganura heguru yabo ntabwo ngomba guceceka yama yihambirira kuri bo. Reka nkubwire nubona uwagaciro uzamwihambiriraho, nubona umunyabwenge umwihambiriyeho. Nimba ucuruza hano muri quartier Asiatique ukabona umuntu ugenda Dubai akagenda na Turkey mwihambirireho. Ibitekerezo ni ibitekerezo ariko ibitekerezo ni ibyaguka bikaza ni ibyagutse. So kukomera kwawe nuko uzafatikanya n'umuntu wagutse nawe uzaguka ariko nufatikanya n'umuntu uri muri capacity yo hasi uzaba hasi. Ndabahanuriye umugoroba wa none Imana ya Isirayeli igandi baheza amatwi yo kumenya kuko itarabibagirwa nubwo abantu babibagiwe. Nubu nyine dufite abantu bari hanze bene wacu bahabugufi bari bagiwe. Yeme mwebwe ndi muri atwibagiwe ariko harabibagiwe. Taza kuvuga ngo bo hanze ni bose bibagiwe oya. Itaza kuba inyendo muvano nguve kandi Matayo ko avuze ariko harabibagiwe. Kandi mushara wawe n'ukuri Imana yarakwibagiwe na so waje itangazo ry'ihumure hata watu wakusahau lakini kuna mwenye hawezi kusahau. Ni ndio kumwe natwe ngo dukome bashimeshi cyane. Haleluya. Salabo. Ijambo rya nyuma rya kare ngo amenye kubika amateka. Abantu bakomeye bagira ahantu bandika ibintu izina password ntimugira ikibazo amashanyarazi se azamagenda kagaruka. Okay pimisambada ngo akora igitaramo gikomeye nimumve ikintu yakoze ngo arahimbaza biranga
araramya biranga ngo yibuka password ikiza gituma Imana imanuka igakora igitangaza ngo ayamafata umwana w'intama ngo arangiza mutamba igitambo aramya mu gitambo Imana ngo irangiza ibaheza imbaraga ngo baturumbuka imisipa ngo bama babashorera umugenda ngo bagera ahantu bita isheni ngo bageze aho ngaho ngo afata ibuye ararishinga aryitwa ngo ni Ebenezer ayihimba izina aravuga ngo noneho Uwiteka adushize ahiyaguye. Iyo uri umugabo uzusiga umuryango ahiyaguye, iyo uri umunyabwenge usiga ibintu byagutse. Uri inshuti ga niyo mpamvu nakujeho tugerega ngo kandi kukugufata kuko hari ikintu Imana ya Isiraheli izagukomeza, ikomeza amaboko yawe, ikomeza amavi yawe, icyo uzakora cyose ntiyakagira umuntu uzakurwanya, uzakugwanya wese azafe saa sita. Satani ndaturwanya nakitana kuri Imana ni muzamure ayihimba izina agitwa ngo ni Ebenezer abantu ngo barahimbaza. Niyo mpamvu iyo ngase mu gisirimba izana amakano bizimana wabitira yara uramuzi evangeliste umugabo w'Imana ko kisalabanda tagira uburyayi tagira n'amahizi tadushakagira azaja mu gitaramo ukabone n'umugabo Imana izimubwira ntazahubuka azayitonda bizimana wa mukinyoni umve kubwira amakuru barangize ngo asigira abantu kurama. Umunsi umwe Isiraheli ngo yamigumuka iravuga ngo ntibashaka Samuel ngo bashaka gusa n'abandi. Samuel yamaje imbere y'Imana arababwira ngo abo batipe bavuze ngo nabo barashaka kumera nk'abandi. Niho Sauli yaturutse. Sintize kuri icyo jambo ngiye kuvuga ku magambo twasoma Gedeyon. Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, Uwiteka wa munyembaraga we, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, witinya genda uko imbaraga zawe zingana, witinya genda uko imbaraga zawe zingana. Munemere ndekura ibintu narisigaranye hakika kweli kuko mbitahanye ni ngaho ndosinzira ngo mbone ibitotsi kandi umuntu umuvuga butumwa burira ibitotsi kuva navuka estoma ngirange amibe sinza amakuru ya sindabura ibitotsi abandi zano ngo babuze ibitotsi jewe nubwo no mwikaho ya indi ya bururu sindabura ibitotsi kuko muri jewe habamwe amahoro ya Yesu. Amagambo 3 ya Gedeon nimubwira mutya nimuzamure cyane tugende. Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Imana iho mugisha hiringi. Amen. Hari abantu baza bahimba indirimbo igakurayo ibitokozwa byose bisa ijambo rya mbere rya Gedeon ngo yamenye agaciro k'Imana ya Isiraheli. Mumenye agaciro k'Imana yacu. Tuwa samani ya Mungu wa Imamu na abadamu bose bazi amahuza ahenze n'adahenze. Iyo wambaye ziripendwa bazama bongorana ngo kuriyaga nawe yasaze kandi yambaye ziripendwa. None se ko wawongerana ngo yasaze yambaye ziripendwa wamuguriye sipe mwaretse urusaho mushira mu bikorwa. Gedeon ngo menye nta muntu uzurana Imana ataramenya agaciro k'Imana. Ndahanuye uyu mugoroba ni muhindukire umenye agaciro k'Imana ya Afrika. Imana itari jangombe, Imana itari nyabingi, ariyo muramya muhimbaza. Jewe Matayo ibyo yankoreye ngise ngo bibabwire hano timota. Ijambo rya kabiri ngo amenye agaciro kuwa musuye, amenya agaciro kuwa musuye.
akajua samani ya mwenye amemtembelea. Kamuvuga ngo ni marayika Uwiteka mwisezo ryakera ngo yabaga ari Yesu wenyine. Noneho Gediyoni umve abandi ndi bazavuga ngo indeto yo mundu go mulala gwake, indeto yo mundu go mulala gwake amen. Wono munyindo noneho areba uburemere bw'uwo musuye, ukimubona uburemere bw'iki gitera. Nimurangiza musome hariya murebe na konte muzamuhirikiraho twubaka ikanisa babatangarize ngo utowaje mwaramije Imana mukwikorera. Ko murabona twese turi muri sauna da muntu numwe habe n'abasaza baru mwagize ibyo ni musha mukubita amaso hariya mwese mwarize. Dore ngiri approach ni konte block uzuhirikirayo tugura hano hantu tuhagazure bamataye inzotuza dutarame dutune. Umunsi umwe twarataramye muri Kenya ngo twirukanke gutya, hari mu mudamu wari ufite umusonga uhita umuvamo. Wowe uyibonye barirutse ngo barasaze. Tuzi formirere y'Imana. Iyo umuntu ari mundu wo muri capacité yo hasi areba ijo hasi yaracitse ariko kw'Imana ngo arangize Gediyoni ngo yama mubwira ngo nimba mu magambo wavuze ngo ndi umunyembaraga kandi nkaba n'intwari tuve hano. Yamenye uwo musuye musha yes Imana zizongera kumanuka. Imana izaza mu mitekerereze y'ibiterane n'indwara zisohokera abatari bafite za visa bakazibona. Ibintu bishagiye bibuhwa twatama hano twasirimba bigahambuka. Aramubwira ngo sit down ngamgo nje kuzana itu diagirisha se inama diagirisha urungano rwe inama amenya kuko wamusura n'uwagaciro. Afata umwana w'ihene niwe muhungu wa mbere kuva mu itangiriro ukageza mu byeshuriwe watetse ihene yose n'isosi arayikorera ayishira mareka Uwiteka ntawuna wari wabikora we. Wari wateka inkoko yose ukayarurira umushitsi usibye wabikoze n'inyasinzira wabasinzira yanaruriye inkoko yose ampeza n'amata y'umwirire ariko mata Mana iraje Mana Bwana niongoze nimalize mwendo salama. Bwana niongoze nimalize mwendo salama. Bwana niongoze nimalize mwendo salama. Bwana niongoze hari abantu bandikishije kuva bakiri mu gahuna bandikishije ibitabo baravuga ngo bazotanga ibimaze n'ubu ndi babyishuye. N'ubu hano makanisa abantu bavuze ngo bazatanga amaturo n'ubu ndi barishura. Ndagutangarije genda uhigura ibyo watanze kuko nukuramye. Iyo ukomeje kubesha Imana igize ngo kubeshe wofu uhagaze. Kandi ubu n'ubuhanuzi abantu bose mufite amadeni y'ibyacu mwabaye abajura bakuru gusa nta prison dufite ariko ijuru ko rirakujera. Ko murareba neza sindabona abantu babanitegereza neza murabanyabwe nimuzamura ibiganza. Marayika ngo
Gediyoni arashitse n'ikono y'ihene yose ni sauce abarundi baravuga ngo numufa kwa kipe passe yamamanukana ngo arambwira ngo muze bona peti ngahirye mareka aramubwira ngo titusoturye wewe ubaka igicaniro kandi igicaniro numara kubaka ureka ibindi arangiza kucubaka ngo umuriro amanuka utwika cya gicaniro. Gediyoni ngo avuze induru mareka aramubwira peti karume ceceka kisigiye cy'induru ibisubizo byamanutse. Iyo twaramije Imana mu bikorwa Imana izitugera ngo ndiceceke igakemura ibyaha imuheza garade uwo munsi nimugera muki itimuheza inkoni iramubwira ngo imisi umaze kubera ko utabaye umushango wagaza wihangiye imirimo ugasingana ariko kapindukire kuri abasore niko badi nigute muhaye mugira ubushango mutaye mwihangira imirimo vakansi yibaye uzukorikisha wewe uri umucuranzi gusa vakansi yibaye ukorike. Abanyafrika tituramenya utugeze mu Bugande, twe tuba mu Bugande uzugandi barabara ryose ugasanga abana bavuye kuri vakansi karateka capati ibitoki korotsa imyumbati imihogo ibike ibijumba amateke bakamabagara ku muhanda amatoke chapati yabyutse saa 10 haba saa 2 akaje amateraniro bavuga icyacu akagitanga yava mu rusengero akabasura kandi agateka umuhogo ariko barundi n'abarundi kazi abakongo n'abakongo kazi abanyafrika tuzi gusa guhabwa. Niyo mpamvu n'inyubako yatugoye ko abantu baranga yo cyo kugira mane n'abantu babiri bakavuga ngo ni mumpe budget akayubaka ariko ko abatwigishije bari batipe abasedo abafaransa baradukoraniza n'ababirigi bari batipe naranabivuze abantu batwigishije bama badushira muri section gusa ya pedagogy kandi umuntu w'umugabo akiga kamara imyaka 30 ari mu ishuri waje kuva mu ishuri ugasha imyaka 2 ivisi kamaze comoka. Reka mbabwire nimutareba uko Bibiliya ivuga ngo tugane uko Bibiliya ivuga abana bacu tuzasiga bazagira ingorane ariko nitumenya gukorera Imana mu kwiramya abazadukomoka ntibazagira problem. Gediyoni ngo arangize Imana imuheze inkoni abamediyani ngo bari babagoye uwo munsi Imana ibakuraho kubwo Uwiteka nande na Gediyoni narimba sezeyeho mbabwiye ngo ikigezweho surusaku ikigezweho sinduru ikigezweho ni muramye muhaye mukora musenge mukora musenga barundi kazi senge mukora musenga.